Yeah, hey, kinole black ira. So, flower, double for a little bit around 2019. As I reminisce, yo, shout out to Pfizer. That nigga over there, what his name? Yeah, a 2019 ke phethetse ke feditse sgela skepe sa botshelo ka fa le sone se batla rwela ba ke heditse le bona cause gela ba bereka ke sela ke landa pressure sena rele sa go stressa nako ya go tla go tlela ke utlwa ke go motsega stuck in between go batla bereka lo batla go pela money carrot la mele travel go batla sepane cause you have a degree now una serious ka marketa maybe utla bona company ngwe go hire bo bereka are go do your masters company di tla go lwela I was like nah man ke batla go ipereka wanna be my own boss ke batla go ikarabela how about I build a company bo ngwana ke banele boswa cause was a die ke bone batla salamba ibusa ke bitlela ke le mo internship zakanyana e ke swara nyotlhe ke tsenya mo musicing still suffering from go tlhokodelwa ke di promoter ke performela exposure music ka fa on costa setse ke feel gore my journey with music is over le macheri bakanda go sena body sleep over only to survive nele go nwela black label tlhaloganyo le maikutlo ka fa di stable depression e kokota mo le bating la botshelo jame ka boela ko modimo ka mulela pelo ya me once upon a time it was 2019 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 ke phitletse ke meditate le modimo ke rapela thata making sure gore ke lebaganya chakra tsaka everywhere I go I was spitting positive mantras ke maintain a positivity le ga go le data ke tswa pelo ke bona batho ba tenda Sunday ultimate jealous ke sa swane le bana ba bangwe ke sa tswe ka jari gore le nna ke fokwa ke before ke je monate ke tlobogile focus on ditoro tsa me tlhola ke lwa le maki mo studio le malaiti a me ka boka mo so jwa me bo mo dia tentsa me sometimes I'm like what if the choices I made about doing music this year maybe I should quit it can't even remember the last time get sana mo shop on just to buy me a pair of shoes or a pair of jeans nego setse fela gore ke phitlhele ke no like I don't even have enough money to buy me a pair of underwears keep it a million mara can't afford to take a lady to debonair watch upon become a king cause life is a game of chess motivated go bona mampiza itekela Porsche like one day ke onyala di kuma bo ke shapa poverty ka divorce la bona life it better no se ke nwa daddy champagne ke kanile di kote yeah 2019 once upon a time it was 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 2019